हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. हांवें आयज सकाळ फुडें एक व्हिडिओ घायल्लो दॅट ऑल इज नॉट वेल इन द रिक्रुटमेंट प्रोसेस ऑफ दीस LDC पोस्ट, स्पेशली इन द साउथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड ऑफिस. आनी हो डावट म्हाका फ्रॉम डे वन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर हो डावट आहलोलो आनी तेजेर थोडें भोव हांव काम करूं लागलो. म्हाका टायम मेळटा त्या तोणान थोडी इन्क्वायरीज केल्यो आनी इट वॉज झिरोईंग डावन ऑन देन दॅट मॅल प्रॅक्टिसीस चालू आहायश म्हणून. मागीर फेब्रुवारी म्हयन्यांत 2024 स्कील टेस्ट जाली आनी आतां सेप्टेंबरांत तेजे रिजल्ट भायर सरले. आतां हो रिजल्ट चोय. ह्या रिजल्टान थोडी नांवां आहाय. लेट अस कन्सिडर ओनली सम 10 नेम्स. हे 10 जाणां नांव जरी तर आमी काडलीं सिलेक्ट जाले ते, आय हॅव नथींग अगेन्स्ट द पीपल हू गॉट सिलेक्टेड, बट आय एम फायटींग फॉर some injustice that has been done to the people who have been continuously working in the collectorate office on contract basis. जाल्यार हांव म्हणटा जर तर हे 10 जाणां घेयले आनी जे मनीस रिजेक्ट जाले कलेक्टरेट ऑफिसांतल्यान तांकां 10 जाणां घेयले जायत आनी हेमकां ट्रान्सपरंट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर, अनबायस ऑफिसराच्या सुपरविजना बरें ही टेस्ट आमको दिली जायत. पेपर टू बी सेट बाय एन आउटसाइड ऑथॉरिटी. पेपर शूड बी सेट बाय एन ऑथॉरिटी हू इज अनबायस्ड. आनी मागीर हें पेपर तेमकां जर आन्सर करूंक लायले जायत जाल्यार दूध का दूध पानी का पानी जातलें. ही नांवां आनी जे मनशान जॉब रिजेक्ट पड गेले तांकां रिजेक्टेड रोटाक जाल्यार हितू क्लॅरिटी मेळटली ही टेस्टां कितकोन जालें आनी कोण मॅनिप्युलेशन केलें तें हिंगा कोठोलें. कित्याक ही टेस्ट पेपरांत 2 पार्ट आसताय. एक, जेन्ना टेस्ट पेपर सेट कोता there are chances that this test paper has been leaked to the favored people. दूसरे, if not leaked, secondary, it can happen that a paper correction kotte jana they have been corrected positively for the people who have been favored. So ekant kit जायत पडटलें, since there are grey spots in this recruitment now, either you give this test paper set by an independent body and corrected by the independent bodies, and then sogle anko test diवपा जाय, or under the supervision of retired judge they must be made to answer the exam, or some very reputed officer, honest, and paper has to be also set by an independent body. आनी हेमकां जर तर पेपर दिली आन्सर करपाक जाल्यार हें दूध का दूध पानी का पानी जातलें. हे 10 जांपड सिलेक्ट जाले हिंगा आनी जे सिलेक्ट जाले ना तांकां बसोवपाचें एग्जामीक आनी पेपर करेक्ट केले म्हणटरीच सगळे सोत कितें भायर सरतलें. दिस इज नंबर 1. सो हे पेपराचेर. दुसरें, तशेंच हेच पेपरांतली नांव काडया, तेजेर इन्क्वायरी बसोवया आनी लेट अस फायंड आवट हे सगळे रिक्रूट पड जाले तितून दोज हू हॅव फेल्ड द क्रायटेरियाज, मिनिमम बेसीक क्रायटेरियाज कोण पड हू हॅज नॉट गॉन थ्रू, जावं तें कितें म्हणटा तेका वेट, हायट, एज, हे भाशेन कोण पड ती क्रायटेरिया फुलफील जाल ना तेची इन्क्वायरी बसोवपा जाय.
And then we will know where the malpractices has gone in. So basic right now, there are three things to be seen. Conducting of the re-exams by independent body with the papers set by an independent body. Either retired judge or some retired honest officers. In the presence of them, and papers to be corrected there and there. This is number one. Number two, finding out if somebody has gone against the basic requirements of the qualification requirements. Like, for example, height, age munaka, weight munaka, complexion munaka. Kite now? I am just putting everything together. Itu tu huita dale ek loophole me bypass kal kai. We'll have to find out that. More specifically, let us zero down on the age factor. Are there some even certificates which has been manipulated? That also we'll need to see. And in final countdown model, was these exams conducted and candidates, some were they selected in spite of not answering this exam? म्हणजे एक्झामी येयनासतना एक्झामी पेपर बरोवन येयले, आन्सर जाले, करेक्ट जाले आनी सिलेक्ट जालो. होय ग्रे सेक्टर आमी चोयच पडटलो. So this whole episode of recruitment of this cadre of people, LDCs, looks like now more and more crystal clear that something has gone wrong. So now what can we do? मुगे इतले मागणी आहा प्रमोद सावंत बाबाक आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरा जावं बाबूश मनसुरात, जावं विजय सरदेसाय, जावं ओपोजिशन मेंबर्स MLAs सगळ्यांनी एकठांय जावन हे प्रोसेस ऑफ रिक्रुटमेंट हॅज टू गो ऑल ओवर अगेन. तुमकोडे म्हटले आतां सिलेक्ट जाले त्या भुरग्यांक इनजस्टीस म्हूण. नो, टू रॉंग्स कॅनॉट मेक वन रायट. सो इफ इनजस्टीस त्यांक जाल न्हू, यू विल हॅव पिटी ऑन देम. वाय नॉट हॅव पिटी ऑन दोज पीपल who has been working in the collectorate office on contract basis with much lesser salaries compared to the official salaries, and for so many years. So them come preference din, they should have been recruited. And this is my humble request in future. Whenever this type of job recruitment takes place, all the people who are on contract basis must be absorbed for employment through due process, but preference has to be given for people who have got experience. अरे कलेक्टरेट ऑफिसला भुरगे आहाय ती सगळी एक्सपिरियन्स ना रे. दे ऑलरेडी वर्क दॅट वर्क. दे ऑलरेडी क्वालिफाईड एज्युकेशनली ऑल्सो एंड बाय वर्क एक्सपिरियन्स. जाल्यार एसो जाग्यार तुमी आतां गोडे क्वालिफाईड हाडले who have no experience at all. So let them also get experience somewhere else first. The way a collectorate आपण काम केला फ्रेशरांनी and they have got experience, let these new recruits also get experience. Them contact basis दवरे. Then give them also preference to get jobs. So हेजेर एक थरो इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय, एक बरी इन्क्वायरी जावपा जाय. First of all, this recruitment has to be kept on hold and followed a due process all over again. सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता. प्रमोद बाब सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर, हांवें मागपा उरना एक्चुली, बिकॉज एज आय सेड वी आर गोईंग टू द पीपल देमसेल्व्स हू आर डुईंग ऑल दीस नॉनसेन्स, बट स्टील उपाय ना. ताका लागून आनी बाबूश मनसुराता कडेन रिक्वेस्ट करता, get this recruitment process all over again.
देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.